Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paimay jalo hita rigapan siganu pari bata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sa naguri atas. Terima kasih apa puji-pujian ma isombah kon uhur nami hubamu Tuhan. Senin ma jengis ni panramotionmu, pasarihononmu, pagkaholongmu huban nami ari lopus ari. Jadi bani panorang sogoton peah kon ham nami doai. Membahin bui hanami uho sogoton. Sedo halani habujuron nami ilobi-lobimu. Sedo halani der ni gabi nami. Tapi pita halani bagal ni hidup ni hurmu. Halani ai patorang hama hatamu hubanai bani panorang sogoton. Ase ibaga sapor sayaw na tugu kumahanami mambahen hatamuin nagabi onjolan ni kulub nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jelam rapa kontonggo namion. Amen. Babenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijabe na siyam marianan bani panorang sugot niarion nabui isise hanami marhitehon ni channel YouTube on rigapan sigano pari bata bani panorang sogoton Kamis tanggal 10 April tahun 2020 ay tersurat bani buku Sada Korin bindu 15 ayat 58 nama katahon sonon ay pe nasyam sanina na hinaholongan totap manasyam ulang mubah-ubah anjaha lambin surung ma ibagas horja ni Tuhan in ay ibotoh nasyam sidona soya halo jaon na siyam ibagas Tuhan in. Papenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu setuju do hita anggo ibahin hita songon sada usihan anggo isuan hita ma misal ni lasina maningon marbuah do lasina on ay do pangarapan ta ase ulang soya halo jaonta ase ulang loja homani usaha ase ulang soya homani usahata. Nah, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sonay do homa agi gulu hapor sayonta parsauranta hasaksianta sonay agi pangidanyonta itonga-tonga ni kuryain ibagas gareja ni Tuhan maningon do homani marbuah. Tapi ulang lupa kita bahasa gatido jupah kita ibagas parguluhan taon. Bah tumangdo na nabui mambahin kita gabilang marbuah ibagas guluta. Rama ay halani ikawah kon hita husambilo adong namakatay hita. Ikawah kon hita husyamun adong naman risay horjata. Ikawah kon hita hupudi adong na manarik-narik kita asimulak use ubani gulu kasaparion. Jana ikawah kon hita hulubi songon lumbang bagas mando sidopak kononta. Jadi so na laut terjun payung mando hita langadong pangarapan. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitehon ni Aima marhitehon. Hata ni nebata nagabirigapan si gano pari bata bani panorang sugot nirion. Porini pemasa sonai ibagas parguluhan taon. Maningon do pataridah konon ta buah ni hapor sayonta. Maningon totap do hita ibagas parsauranta maningon totap do hita ibagas sasaksianta maningon totap do hita mangidangi itongah-tongah ni dunia on halani parsauranta pakon Tuhan na bata sedo parsauran parsatokinan sedo parsauran pitah bani pahara-pahara na perlu tumang. Tapi parsoranta pakon Tuhan aima parsaoran
na manongtong si sadukah ni dokani. Artini ay Tuhan na bata mapargugoy hita, Tuhan na bata mangurupi hita, Tuhan na bata masarihon guluta, lang sanggah diar tumang, na dopa kon hita ibagas gulut taon. Tapi sanggah masa pe pusok niuhur, sanggah masa pe hasusahan, sanggah idopa kon hita pe hamarsikon, tetap do na bata sarihu bata. Halani ay na perlu ay maningon tetap do ijaga hita, persauranta hasadonta pakon Tuhan na bata. Anggo Tuhan na bata lang ongga itadikon hita. Anggo Tuhan na bata lang ongga ipaluah kita mardalan sada kita. Totu sonay mahita asi tetap makaporluhon persauranta, maningon makaporluhon hasadonta, sonay age hasaksianta, apa tetap hita sirsir mangidangi ibagas parguluhan on. Jana ambani ay bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Halani hasadon tapakon Tuhan na bata ay mahasadoan na tetap rosi sadokah ni dokahni. Anggo bani bukurom ay manggulu pehita manggulu bani Tuhan Indo. Mate pehita mate pakon Tuhan Indo. Jadi hasadon talang pita sangga manggulu tumang. Rosi dasubani namate pehita tetap do sadahi tapakon Tuhan in. Alani ay pangarapan in maningon do mambahin hita lambin surung ibagas horja ni Tuhan. Jadi porini pe adong tantangan ne do pakon hita ibagas guluon. Polo ni adong pe si pikir hononmu na mamborati perguluhanmu dingat hamma ay maparhitian ni Tuhan ase lambin surung ham ibagas horja ni Tuhan. Halaniaha anggo biasa-biasa duhasa nedokpa kon hita ibagas parguluhan taon totu lang adong hasurunganta marimbang halak na legan na lang martuhan. Tapi sebalik ni porini pe lambin robahat ni robagal ni tantangan parutulon nedokpa kon ham aganupan ay lambin surung maham ibagas sorja ni Tuhan ay isanggah tetap hasadon tapakon Tuhan ibagas naman dokpa kon bagi-bagi ni hamaholon parutulon ibagas parguluhan on sonay do humane bata mamberekon pangurupion ni masarihon hita rosi mapargugoy hita ase tarhorjahon hita tongon namadear na hinarusukon ni naibata halani ay maningon lambin surung do halak na porsaya ibagas horja ni Tuhan. Ulang tarlang ham pita halani adong sitaronon na idopa kon ham. Ulang mitor gabi soto ham pita alani adong si pikironon mo. Ulang gabi borit uhurmu atap gabi mardomdom ham pita halani adong na makatay ham. Maningon lambin surung do ham ibagas horja ni Tuhan. Halaniaha halani ibotoh kita do takas. Sedo nasoya halojaonmu ibagas Tuhan in. Artini ay saitek ahape perjuangan ta. Anggo ibagas bulus niuhur, anggo ibagas borsih niuhur, anggo ibagas natotap rapakon Tuhan doham makorjahon ay lang adong nasoya halujaonmu nahiunorjahonmu sadokah manggulu kam. Halani ay tetap ma ulang ham mubah-ubah jana lambin surung ma ibagas horja ni Tuhan in. Halani seng soya halojaonmu ibagas Tuhan in. On maningon tetap jonam ibagas uhur apa pikiranta sadokah manggulu kita tandani naduhor jana orot kita tong-tong bani Tuhan in. Amen martonggo makita. Ajari ham hanami tong-tong Bapa. Asilambin bui ihap kon hanami.
bahasa ganup na masa ibagas parguluhan nami. Lahu mangajari hanami ase ulang mubah-hubah tongon kolong nami do pakham sonai age do pakhasoman nami jolma. Jana ase marhitekon ni hamaholon parutolon rosia susane do pakkon hanami ase lambin marhapentaron hanami tongon ilobe-lobe mo. Jana hapentaron na humbamuin mahuma na manugu-nugu hanami ase lambin surung kanami ibagas horja na hinarusukon ni uhurmu ibagas harajaonmu. Alaniyay Tuhan, paahapkon hamma huban nami bahasa seng soya halojaon nami anggo tetap hanami orot dohor jana martengir niuhur hubamu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, terima kasih mabamu Tuhan nadop pajonamhon pangarapan na sonayay ban nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalama nami rapakon tongko namion. Amen. Oras babat taganupan papenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus andohar sadarion lambin tambah matongon hasurungon ta ibagas horjani Tuhan in. Shalom.